reba mzee huku. Yes mzee. Abo watata we. Basiga bacinga shibagene. Ubwe nawe esimu yeteba. Bwene bashijamo. Omugurisi waninja nasiga yagitaha zo mwana zo mu rutoke. Antakugambira nogi hayi. Mzee. Nadaza kumwosi hato kwenyewe. Hey. Wisha. Nakushemererwa. Reba jana mara wanje trillion tuzana. Kurikayo mwana we. Ndiyo ni mbyosya. Uyu nopyo. Nibagumana bandundiraho. Mzee we barekora burundu. Doro kwataha mwana unkura musekana mbwenu. No ni kura musekwate kwenda kura muse ukagwata mungarosi. Reka kutandetiro bugwire. Nambwenu akantu kanje wabo takine utampikaho. Kai akaba kweta akakokoro. Dekankatekeho ni oteka hakawe. Mzee nubundi umwana wawe mazi kwara chira warga Buganda. Kwata mzee ndamusira. Kare kiwo kwataho kuramute. Ejono bajeta horo kurungi legahi kanije nasibuke tubugaza kuza ukanda kawaga kwata hapana tete no wakwata chitewe kwata ni simura ntagaraka ngeranti hato ubwo bukoko wabwita ubukoko mbwita ati nshobora kubwita basi hatugambira nkaho distance ngene batwegise distance muzeye muriye mutashiriyo muje bari narugayo Kampala narugayo sore nanaye bwa muzeye kwikirisibwa kukwata iroko bakahona na n'umwana wo yizarire bona biro burwire ko bwoki ijara usyategure mu myanya ko yiza Rauko muzeye shimurire turiyo muje bare yego bambe mwebare mirimo yo mutawuno myanya ko yacha mawe Oriyo siko bwoki corona distance Ebyaki hi kuna ni wamaze magaranga sisa kugenda kuna mfite ndabona herire fizi cyo turwire ni ngorwire twena turwire kari toro kwatesha yakira netera ho burwire mugaye no tukwatera hakiti nkaha atokwate kitoti yekoro sato twari twakwatira tugende ejo niyo mkora ya government ni hanga ryanjye ndiye muriye mutamze utobaye turiyo ngeno wawindi cyashinzwe abantu kandi bwana nitandika ngato bugwiza atubaza kutebekana zakacayi nanye naza kugende kuteke nchihe muntemwe chimbi bwe tugende mu kataroko ze kurondero tunyobwa wize tatate iko kanyona ndwe nanduhire naye namanze nduhukeho nabeho cyane ko rwano ndakuzo mukatari ni nyuku nabaninza kana mwe hatebya hati no kuteka tukagere kato kucemanya kare hiroko tuzo mukatari hiroko tugende ko ngota tushika hihi kare babegisi nkora yo mutindo kare kine shonga numa jesha usino ho wish gonto areka umunzu niyo teya brother taba yiza yama shana shoze sigirmana ntekiro munzu ay no jango chikyo mutasente zonga kantekera ho munzu atakaza mwechoya kangu yambo cyose mwana we Oxia. Kasiga nenzura manya. Sorry. Baraish. Dana basiga kuri outside. Yasigara nasho. Rera kamere shana nyongereho ngwendo. Eri nyongereho. Tubomire. Akatobukonga singa kutuma yako. Kamara. Ego kare iza tugende. Banyangu twatungo mujeni. Kana bakira. Ego bambi. Usa kumuyagura tuweza naba. Kai yinje mzee tinkora. Isa kore. Ungeno foka konki. Asimizee yabazi. Nandaze kunabenga bwashishi. Nanaye busimuzee takwenda mulamusi. Nanye nanashobera. Tukumura kwani ngamanta agumake. Nango agumukire mwana we. Sente zo.
Bashishame. Mjemaze shaka tige sente. Ashiri no resente kana ine sente. Ashiwe mutumekana mushaba sente zo kuri byo kurya. Mzee hati iwe chawo chitira revendi. Majeka nyina ka government. Naga government. Ocho. Ati stamaho. Mwachira mazima. Bashituri. Ninye nacho. Kasi muchara wa mzee yorubuhoro. Ego se ngiyabo. Mzee. Ndio kuna kwata. Mzee. Mureko wanuye kwasa corona Kabanzira ngo karito umugore kanakicika to mwana. Ara kurya nonda kurikira mu nyoko mwana we. Okutunyoko. Ugunu mama. Kungano bwarara mamuje. Bakwakira mukata. mazima nenye nakushemerera. Nga mwana we bari kunda umugurisi wita. Ndikunda. Yo nokundya bakazaba kandi emisingune. Namwamika wagamba mukuru. Kugamba mukuru ahiyoshyira weza bandire n'abandi abuyora Kandi tunasanga yo wenka nokora. Tebakwenda bakore tebakwenda bagire. Weza no manyaparaza offices zitu bakazicinga. Office zitu bakazicinga ati Kandi nanye kukureba mama Zaini cyo kandi kukureba nanye niza nargaye. so mini uno uchumanyisa ki iwe urya mpanda amaguru ganje agumanya ati nyoni ngenda Victoria Pereza turiyo twine shonga byaho Mwatsinza. turiyo mazima Turiyo mwana we. Wewe korno manyeke. Kandi turiyo sine sho. Otiwo hataga ubanga kuteza iwe aha wenu kambaze ze kunabaho Waza kunaba. dere ngize nzware yina bakugamba nabo tuni wogo rutaba gamba nabo kababeho Katamunda nizera yo mukesho. Ekitinka tukwateje mama shawe abantu mbatubanda. Umuntu natera isimurundo ndetse ko no. Dewe dene chemero cyo braza mbakubanza. Kanyanya zinuraro. Dewe ndite. Konkanyoni nyoti nkumane cyo. Muryaho tumukumanya bi at distance era. Atshika cha history. At mask zira. Iwe yawe. Atene ngo atandika kuji. Baje ngo barasanga ine kamasko umusaho ninyanka yundi bakuteko mu karantine. Ashe aba mwakazi takatwicira. Nona gambiriyo. Nanye tinka jirebi. Haruho cha. Shisha. Iwe mwana. Kakani washobera ati. Ati. Gayi muragire mu. Atarushonga no kujya ngo hatahire mwece cikanga bwa. Tube twemeriza mirimo yona ko katuri. Kunkabwa cyo bwira ubukonfidence ni umugomo ki. Weza wowe nakasente no yango terera. Tomango areptoche. Orahara rwonekereza ukotire muka Sauda kawe wakagotomera wanyerera wa Asho watine ka Sauda products makanga mbere bitu beje gora mtambe ndokore iki. Dano sikire. Nyo wamba nkibikobe bibiri. Banyitoma mu cyaro watu ibikobe bibiri nkagura ho sanitizer ye 13 hasigara karabumbo. Sanitizer yo kore. Akujya mu mbingini. Ati konka banza wisha kace turebe. Isha kacore. Hano ntemereje Banza yize. Gonka kando gwa kubazirire mpare nawe nabi. Negandure yose ndabada yacu we waturajurire. Hati ngo ntemereje bante. Ndabigamba. Ece nani ngenda kugambara. Mbweni ngenda ngo eco kimere uri umwana wanje wamara ico kimere. Ndagambira ki? Nyewe nyizire konka ngenda kugambara ndukuri. Nani ngusaba ngo wowe ni mukeche. Okoze ki? Ma hatikari wazagamba munonga. Kano ni wonobi. Ona yerebi. Yerebi. Mwesatka tuje mkarege ne mtwara sa. Excuse me. Nyona ni kujangu wowe ni mechitano chimpe ningo mperize zoyini. Abo kuba umuraifu yanje ni mprangu mbere nkaka koko. Nubona kubona supu yayo. Bisi kambuzi. Manyeri tubire wiwo toko bimanya. Nukurebe myenda bwenda si. Kurungo kurebe myenda bwenda aci mwene ukuzwareje kwenda kakwate nesente. Ni nkuvuza ni nkugabara. Itora arebe konkanye umazima umutima gwe nkoko gutaragara. Kai mpendanga muntu yawe. Endanga muntu kandi Atso ni kono kwatiriza ki. acu no kumpa zinga. Hebi. Emtare bere ngo atizenda muntu. Wano. Nyo transtinga. Ninza kuzireba. Kuno yo mucyaro no manisa kirimo ba Kampala. Yugira iki wampa cyone kikukwatiriza. Tia.
siko kuzihakana kuba kusingo torayo ai ngawa iyo mpa kintu cyone cyo kukwatiriza cyone ebe ndanga muntu yanje bas we bare mnoka ubarese hata abantu tabagambira ngo urukubi wana ndakwaga aniwo kandi katawo noba warinze nakwishengereza unkumere cyamanka mwana wanje pa nantagambire cyabantu ntibagambira esasi yose tamati no kuba notambura ndikureze no kuba hino cyaba kigetso kankuzarura kasente kawe yose kuba tambura kwetegereza n'abandi bona mbabara oya no yebuza umuntu naza ko mucyaki ayetuma bayi batakazikinjira ayetuma ateko ko najigura kanana anyway abantu barukubi abandi zaina wawe arije hey ito suno tukoraki Nkito na bag. konka nanyenze mbadekera umugenyi wanyu bityo bagira ngo kandi hatogu yataha muri yari yewe toro ndamusye horo onigahi ndiyo saniu reka ndakuke narigire kuzereze kubarondera kantu ati mzeyi wazaje kantu nazo mukatare ngenda kugwaha reka turebe rinda turebe kuzeyi nakusize kuzwara amaske ogwakanga rekota reka ati mzeyi banyatinyo no kwateho ona simwe nakuja mbaka nakoka rekanyetereze nani nyenda nozo mtawuni nani nyenda ndetera yakakoko kokurika wizaje pera yiwe mchana ebihimba mu byate utate mbogo toga yasanaka ebihimba mu bike nabyo mwasyo toroze ego babe chahwire mwana yizaje yiwe ndetere yakakoko tukahute nanye ni nyenda kutasa kare bambe yiwe nonde yensungu yenyankore yaki anyende yenyankore yongeraho ese nyankore bakazitembya atege nenjungu wano yenyankore yongeraho abo kuba hati kofide katibere ekintu cyacu ekatibere hano zeiti nyine mazima ngwendete yenjungu basi nakuja wano nde yenyankore ninga mzeyo nyongereho yoni bakureteze zirikwera kare mzee nora kukayo munonga titsitemba ndakichi kare kambe nyo muzomu nanye nduhutsireho kogoche tora mwana kutumera kukamanya muzatakizi yakwenda ebintu Njene ko kundi? oyerko ogure ebyo kusikisa ogure enyanya ze 200 obutunguru bwe 200 ogureho gaka ebyo kusikisa Jona green pepper mchiche na carrot. ongureho nakana kechi okra Zirasigara nizanje. nakwako nako kuteko mu mboga Kaya mami orakuke mwana we reka tutekere umugenya taka twagira njara nanjye yangurura akakoko ko kugira ngo yizaje nuko abandi bizeraho ati yanakwiza muzehe bariyo waza kwerondera ibintu humura kurya kandi bweni ngo bagire ngo urwire kandi hati ninga bacu iyi nabo konka karumu konka si yantumire yenyankore sete ziyampati zikujugura nyona atwarejo Bene ubucuruzi uriya kanasho mu ruwere wanje uriya kanasho iwe mzee kanasho mu ruwere nukai nukurungi oryota dokta ndiao jebare ego bambe simanya wano crossing ngorukuto ine chinareo wareba shikandi dokta ushije ngati hafari koko yabandi dokta oriyo ibyo kusereka birere yebo bwarambubure ubutabure bwara atsi
ona konkana ngo akankubuza ikigendero cyawe ni cyabo cyonde kwita kwita cyo cyangwa kuko najiba cyonde kwita ukadukta nchenga enkoko ne mutabano wanje yiziri ese koko zesandi ibiri iwo no manyenko kwegi wagitomo omonde chikwatsa kuba ndakuta ndio unafuna umujenyi ndiye iza kubajura umwana wanje kuko hati mujenyi chi okanjira nguntarya ki okaja nguntarya kiro enyama ate jina nyama nichi enkoko nichi para kuriya niwe ukaja nguntarya nyama dokitare tenkoko yanje mushawo dokutukanjira nguntarya nyama ate jina enkoko please ndikuta tuware enkoko y'umwana wanje mushawo dokita ona dokita buyo katware nyama ndakwesiza ate wazagara kutware mwina ati mutabano wanje nanyita dokita torangize nguntarye nyama yente nembuzi ona mazima dokita nengo kuwagitwara nakugira ngo nyowe abaru mureke kutusisemera mu tukatwara obwirebu ni macho mwana yabampire zenye nguraka koko omugambire ebi nakwihireho akimanyi kale konko guti dokita murungu no mushuma wenyu nogu ona mazima akanya henyama yanyahuki ati nengo ko yagitwara ona shibwe mbwena hati kambuze wo kwako bitwara bitana konka kale hapana maze katomuka abana bakanyamure turemeze maze bakanyamure kanyamure Twaji yabane kwicibwaho abakozi ba Sauda Drink.